wawili katika wale wanafunzi. Akasema, nendeni mpaka kijiji kile kinacho wakabili, na mtapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote, bado mfungueni mkamlete hapa. Mstari jua 31 kauga, na kama mtu akikuuliza mbona mnafungua, semeni hivi, Bwana hanahitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Mstari wa 13, na alipokuwa akimfungua mwanapunda mwenyewe alimwambia, mbona mnafungua mwanapunda? Yani murethi wa ntigiri nonene alitwa bakerugora gatigiri kara na kare kana gatigiri kana na gatigiri kara gatarara gaitetwe mtonge kana gaitithwa ngo cia kukamata mitongi kama mantu jange. That means kare hore. Bwana Yesu apewe sifa. Na Antoni aje ngotegera nkona atire, Yesu ali mtu munene sana, na aringe etakinya farasi no Antoni oya ali ogintu gya kuheshimiwa, lakini amekira decision ya gweta kana gantigiri. Bwana Yesu apewe sifa. Yacha hiyo ntobo maboko tokuitanwa bwe kama no Biblia atire igitarira ogwe kinya wathurwa kana wethira uri omunene kana watharimwa kwe antu baba inge mono benda kwa celeb bakenda kwa celeb kenda bonwa sana, lakini onto bo Murungu Yesu athithirie hari very ambo ainyiyetie sana no menye ntigiri iraraga ome ntigiri ora wa kinyame tioro kenda itia kibari na momero akauga ntera ntigiri muteremko, lakini Yesu hiyo ndio aliona inafaa. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu neone ne bati emo kamate. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuinyia kula kwa wainyiyetie aratuma alitwaba weba iri bareta nture nere ari akwe na arabera atiri bukaithira katigiri katheki na kinyamwene ontigiri nini akameona akabona bukimithaura na akoria kioria kwa Murungu na ije kinyarojo rwakura rukari kwa Yesu na ije kinyarojo rwakura rukari na ije kinyakioria kirio koria na ije kinyamaromba jare okuromba. Bwana Yesu apewe sifa. Ale na ichokio ni nkwenda kwira agitonya Jerusalemu na arwa na atonye nkorone sieto na atonye ke itaji ryaku akuthithiria mantu ja mega no tuneije kinya murethi wa wagatigiri akoria kiuria arabori na abuikite na nikibukuthaura arabara chokiora batumi arabera Yesu nmoe okwenda. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia ete kuga mtura na nganganire muno, lakini gintu kyawe gigwita ndene unduma ibiore kaerie geta kuthithia unduma ndene unduma ibio sacrifice agakena kinya murimo kigeta kinya kuthithia unduma imbi wetanio kinya ku evangelist. Bwana Yesu asifiwe. Ate murethi ore wa ntigiri athithirie untu bonene ararekeria kajau kauga ntigiri na muthiene Yesu aromba gwita nako na kuragita osana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa unyantigiri ne changiere kwithira Yesu uria akurukira agishangira na kwena kirigaro sana. Katwete mustari jwa 5 jwa 3 na 4 wakasema Bwana hana haja nayo. Ni ati Yesu ena haja nayo. Jwa 3 na 5 ikauga atire wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Alipokuwa akienda walitandaza nguo zao njiani. Dilitola Yesu roho gitokumwa. Hata alipokuwa amekaribia materemko ya mlima wa Mizeituni, kundi nzima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu. Bwana Yesu apewe sifa. Walianza kufurahi na kumsifu. Na kinya kirendeke kinge sana. Tea kinya alitoba Yesu wake kinya kirendeke kinge sana. Iki amererie kuga haleluya osana. Na iki tonkwenda tutegera tuko ya narwa. No ntokinya koyo akinyire baramberia kuga atere wen Yesu kiri antu babaku wen Yesu kiri antu babaku ningwire wa mono ntore otoendelete kuthoma Yesu akabera
bakeja gukira kinyama iga jakagitatia chagokira jambinire. Bwana Yesu apewe sifa. Mbatikie mwerekero jwetu naro ni ura Jesu akurukite Jerusalemu nonene bunene. Kukurukira kana kada gantigiri ikuonania kimandiko na tandikirwe nguo injega araitithwa na arakara nthiguru netite otu no betire betandika nguo ciao kana leso na into bithongi gatigikara kinyangaga. Bwana Yesu asifiwe. Ndenda gukwira atiri gwo kuona jekothe kimaari ukariu gatigiri kwina ntuku eku Jesu ambago gutumira na rieto ria were gakumithwa sana. Kintu kira kwenda gukwira ugaciona ukario ntigirire theki cione ya ntigirire thauri. Bwana Yesu asifiwe. Ete kumakania uria ngukuona kana uria ungia kuona kana uria antu beni bagukuona ibatige gukuona kario gatigirika theki ndenda boni jagatigirika thauri gatumika in Jesu. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Maraja maingi menyato cionaga twi ordinary yani turi antu gintu utikio lakini kumbe ndani ya Yesu tuko sawa. Lakini maandiko inasema kwanza nyenyekea Yesu naye akuinue. Mwathani wetu arogoshwa. Ndenda gukwira atiri gukuruka kwa Jerusalemu kwambiririe kinyami tiji palm tree bete tandika irwana bangi bagiukairia mathigi bakimushangiriaga rikana akamatika ikatigiri lakini gatigiri kana ikaere o princess ikaere o queen. Hey, hallelujah. Rama sheka rababo yani gatigiri gataraga kinyete kintu kithongi kairi na isitosha kakamatete mfalme. Bwana Yesu apewe sifa. Barambiria gweta hasili baromba gukinya guntu kuria na rutere rongire ndenda gukwira atiri ikwari na nchaifu ti atwete mwanga mustari ne jwari jwa 37 tuone uria safari ijitite thongi. Bwana Yesu apewe sifa. 37 ikauga atiri hata alipokuwa akikaribia materemko ya mlima wa Mizeituni kundi nzima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo aliyoyaona. Imagine kwena wewe ikiauomba kuona uwezo bora wenabu na kwe ongio kuona we desperate kwe ongio kuona o ajeriwa tiomba kubwa lakini kwe wewe na ritho rethaga aligotega kona obatikuitha okirite gitande no getotumiria rieto rya Murungu kwo batikuona obati gokero ketha wetete kulima miunde yaku no ntore wendene yaku akona uwezo harabashekarabo yura wendene yaku ena uwezo mjara mainge tutega na medho ja mwiri ugatega no kanjanchi no kona mtu atebwa lakini kwe wewe na ritho rethaga alitega kona ojo i professor alitega kona ojo ni engineer alitega kona ojo no rete. Bwana Yesu apewe sifa. Magita jana mainge tukuandaliwa kinyarira tu kuna tumirimo tunini ndene miri yetu ukerwa ndenda go wiki ya thieta ukuja mbere okinya niki no tumathuganio ja kuja mbere ria gukwarĩria uni ntebwa kwena ngero tere okuga kinyati atrombe tuone kethiro kabwa bakorirwa ura wendene waku imuorania na nuorete ndene rito rya Jesu Kristo. Let me tell you kwithira Jesu ari mwana Murungu atagiririe kwita ku Jerusalem na kuthithirwa mantu jarathithirio jakyo kiumia kira tugakungwira next week itagiririe buru na amenyaga jonde jara kenderea lakini gikombe gikire anda yetwe buru no kendaga akinywira na ria Murungu we kethira ri wendo bwaku gikombe kimpeberia indi wendo bwaku bugete ata mapenzi yako yatimike. Bwana Yesu apewe sifa. Ndenda gukwira atiri ukiunja yeja Pastor Becky ukauga we perfect mono utiona magerio gatirimana najo lakini ndenda ochiekire inya akomenye imbetete Jerusalemu na mbetete gusalitiwa nore gusalitiwa no more nyanderete aja hakukufa moyo achiekire inya na leta ja munene na kwendenda kwira atiri kene kingdom ya God ndiye ndo kurukaga ja king kethire ikanisene kurukaga ja queen kethire igwa kujitiritaga ja king rejaga kinyabwega ndakwire nyoka thitu gwachina nyancha marenge into bithongi tothithie no ga prince yani ukajitreat like a queen na may God bless you so much. Othithie ukamenya atiri kinyamagerio jeza
I will overcome. Because mwera wendene kwa no munene nkuruki nyenya ntia marenge. Bwana Yesu apewe sifa. Utige ntogetinya. Kuringana na mathuganio jetu, kuringana na mathuganio jaku, uria wijukaya, ukeja kwithira ogwa wijukaya atiri. Antu baba ibanthurite ntiomba gukira rujo bitakurima nontu muturi okwa akaria wachaonge kwa sababu hawakusuilia bado Yesu kuingia kama mfalme. Haya yote Yesu pia hakusuilia mwanadamu amudhidiria mantu jara amudhidiria, lakini kintu kia maana haliamuka na nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwankarambiria kuga mvie ni mukauge atiri muonokia mariukite. Nani ndenda gukwira atiri hali ambaye uko naye igitarira we na rotiga gochio nore ndu ndenda okire ruthaora gatigiri magoro jaku eta kinya kanisene eta kinya ushirika eta ja mtu uizi mbiagirite nonto ura wendenewe no munene sana. Oni muga ibwaga nonto bwa Yesu gutwa mfano jo mwega akorokera ja mtu uizi na aretete gitwara Mulungu rira kumwa ti atwete na mbere mustari jwa 3:8 areta akiuga atiri wakasema ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Haleluya. Amani mbinguni na utukufu huku juu. Hey, kwa hivyo nitato hisi adhongio. Baadhi ya mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia, "Mwalimu, wakanya wanafunzi wako hii bibaga akanwa." Akajibu akisema, "Na waambia ninyi, wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele." Yesu ainuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndienda kuuga atia. Yani egitarira okusifu kana egitarira okwiritwe omenye mafarisayo jatithaira jagwiritwe. Kinya riria okuintasindi wewe kanyomba mbuga imitaye ni ori kwiboba iga hapana. Ikerere atwifumiri bageta kinya kirando ndi kuuga ojo nengo nyomba lakini ndenda gukwira atiri. Ura witherari ndene kuno witherari umunene sana. Na ndenda kwira gwawe na mafarisayo karutere mbere kana nyuma. Okagirwa gukumya Mulungu nonto ba mafarisayo. Nonto Mulungu na Yesu na aberire mono abera oi babu ginya butina medo botije imbie keja kobo sirigeria. Yani bendere mwamba barathora Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwe gintu kimwe to guitano aja. Harabera baba ibonte kiria na barambiria kuina osana. Kwa unarwa isande yetu ya osana. Bwana Yesu asifiwe. Osana re emina gatea dene kerundu emina save now. Mbonokia nande. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inarwe mbarodhongi re mashekara babu. Baugaga mbonokia nande. Yesu mbonokia nande. Yesu mbonokia nande. Niyo maana ya osana. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa huu Yesu amenyere ntatu igakareka mbere ya kiumia kimwe gikinya nikyo kikia narua ndenda kwariria antu aja kuga atiri humbleness riria we mutongeria wa ng'ondu ingi no mwanka withire onyenyekete iyo mana arua kwe makanisa jakaumira na andario bete round kwe baba inge bakethave in humble season batige magari jao maprando na hii ingesie kunte kwa makinyosi etamaritwa lakini baithire bainyenyekete lakini ndiromba kuga atire ukanyenyekea metho ne jam mtu onthegoro lakini kwithira korone teu tweterie na ogwendi no ogonkinya biara na no unyenyekete safari ne Jerusalem tuitite. Hey, kwe mtu nkwariria ndendo kwira kinyawa munene mahali fulani kwe mantu ja moja kwirikana ndira ugabugete ni nangare indongi imantu ja mathongi na imairireria ya mtu wonde kwithira gena safari ndongi kwithira na nja ndongi kwithira na tona toto thongi kwithira na mantu ja mathongi na kijya kiuruge kinene lakini kwinyia wankoro kwina ndira ugatwikire matambara ikira suti yeku lakini itegere nyombe wingi ya kirundu mutheru nuwe ikwa mutongeria uritongeria na njira eriko winyiyetia bungana na tongeria bakarumwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni atete gusalitiwa na nathithirwe mantu ja mengi sana lakini ndengiromba nene nthiguru yetu ya Kenya atongerwe baewe heshima yao wahubiri wapewe pia heshima yao wanafunzi wapewe heshima yao niki
nonto utije ura wendene yao ikiwango gani. Ndiromba kuga atiri igiro tuitana bwega mono ito bati kuithira tuna humbleness, yani nkoro ya kuinyia nikena Murungu na wagagukiri. Na maandiko jakauga atiri ora winyiagia mbere Murungu na mukairia withone na kinyororera era withone na choka ya maromba jawe werune. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa uwe gento kimonga ndo kwira challenges yo kugitira mono chiekaire kainyo kauga wa kinya Yesu akumenyaga asalitiwa mbere kiumia kimwe ngachikire inya na imagine batagiriria akuruka like a king, atagiriria akuruka ja mwana wa Murungu. Ona bara betete omusariti no bamwika irambio. Jipe nguvu na uende utangase jina la Yesu, kwa sababu Yesu anakungoja sana. Utangasa yetu aleawe oria antu kugoithe no withe wina ndawa ya kuoria mtu wajetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa uchekire moyo nkoroki na turegane na pia na viwango, tukuregana na viwango ya chini. Itwe humbleness, lakini turegane na viwango ya chini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ugo kukuruka kwa Yesu Jerusalemu ali munene igo twitane ontobo thongi. Ukaithira ugo kuogo kwasite urega gwita kuunjia. Ukathira kuogo kwasite urega kurera twana twaku. Ukarega kuogo kwasite urega kusupport ministry. Bwana Yesu asifiwe. Na abatu twe makanisa na tafadhali tige ni tutatu na nkoro ya humbleness ya kwenda bangi bonde wae wakinyage tendene kanisa remenya kumenyera ngondu ici uwe na nkoro ya kunyenyekea no tunabokinya rojo kaba kuria. Bwana Yesu apewe sifa. Woni nkuigwa ngwiretio no tubo antu kwena arua na kira kwenda kuuga asire injesu na arua atuonokie tuine akirwimbo rwa osana haleluya osana juu mbinguni. Na hata kwenda kuuga ndienda kuuga ugo kinyanje Yerusalemu chale okona ayogwa na Murungu na gwikirite inye nene sana. Murungu agagwikire inya nene sana. Ukaringwa na otigwa murimo bado ukauga jina la Yesu litukuzwe. Endi na ije ikagita kai sana. It is just a matter of time. Anakuja kukurejeshea. Anakuja na ufufuo mpya katika maisha yako. Itiko makani okurukirite mantu jangana. Oni pastor mbeki jankorokirite istori nendaja. Kweno rieto retabu ina kweno bagi batarithia mwakanarwa. Lakini batagiria mpunje rieto ya Murungu. Nonto inkotha mamande konkamenya ora wendene yakwa nagaruraga. Ora wendene okwa nombaga. Ora wendene okwa noranaya. Ora wendene okwa naeja na bionde. Bwana Yesu apewe sifa. Egwa moritore from 4 hizi. Ukaambiria kugwatwa blood pressure. Ndenda ukirie maono jaku. Ojaure Yesu onere yes I'm going to die but still I'm strong. Ndenda uge God is my strength. Hallelujah. Na maandiko ijago twira bwega mono. Ore wothe witikite Murungu ne inya yawe. Ona kinje ibali akabitia okenya gurune agetira na kintu gikiega akauga ende ura wendene yakwa ri akaburukaga janderi na atikaronoga ugora itheria na aria nyoni ewitagia ithia gontu gukuraja na yaigwa jeka ya kurega ciambamba na gaciururie na gacoka kaire kwanaka imbie we kuinyiritie waigwa kuri imbie we kuinyiritie onotiomba imbie we kuinyiritie okonotiaka imbie we kuinyiritie okon rima shekara ndendo ciunjiria na arwa we ngociretire I am strong nanga akuruka Jerusalem like a king. Hallelujah. Ndienda narwo ciekire moyo ugi atire oni meki on the king neke hadiye ndani yako hadiye ndani yangu ndiye mkubwa sana ete makanionori ochengi kano kariata lakini Yesu wa mwaka mwiri karakawe urona Yesu ndamuona ke video na kinyana aria twara na elimu onaga macho kwa macho tamani kuona Yesu muonge. Hallelujah. Yesu na araya nantu no to mto ni Yesu na tuendete sincerely God's love us. Amen. Kwa wingu ngwendo gukwira haugire ende kinyabo ugantu baba bakire bando yo maiga jaja kuona jagokira na jakambinira. Bwana Yesu apewe sifa. Negitariu Yesu na geraya kuita akibarairia Yesu na tagaga na kathoma muno
na kagita kau inyetete aringetrimana na mtu kwenda itaji na mwejaga itaji lakini batu rato inyere tu gitari rato kuhete antu onderire korwe na antu akuhete mtu lakini bwega mbekeka ka distance na ogolo ntote geta wemburaga nkuruki. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Yesu wale omume arabekira kinyaka mugate akandivei nako barangenyuranga na baragitatia bararizanira kwa kumaanisha kinyamethene cietu ira turizanaira jama ingi turizanaira na andu wambaye wanatusaliti. Hata ukiwajua wapende zaidi ya yote waombe, kwa sababu aliye ndani yako aishi, aliye ndani yako atamuunda amutengeneza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa umuthenya na arwa tukiumana twita kuthiurunkia nkindu cietu, tukiumana twita kanisa negetu kenda tutonya Jerusalem. Halilia moyo jwaku, halilia mathuganio jaku, jokie tagari aringe uge kwambiria nandi challenge ira imbere yakwa inkwenda kumiaria mire me am strong rima shekarababo mire I am strong nkombana nikio tungwara iri aritwa boigwa kwena okwigwa gisabu gitego tonya ndenda waririe sabu urire I am strong na ngashinda nonto victory ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi unakuanga wa Yesu na jina la Yesu litakuzwa. Utewe ukaithirare down. Utewe Murungu endete atwendete twinde. Kwa wambole ya Murungu endete muthemba jukari endete muthemba jo mwanadamu chunde. Na ikia tumia atweja even another chance. Bwana Yesu apewe sifa. Ikia to Murungu atwejaga another chance. Muturire jwa Mukristo ijo kwenda juthome uria Jesu akurukite Jerusalem. Na hiyo kwenda kuira this season of Easter nataka uwe strong. This season of Easter ite kumakani out iliogeta, lakini enda kama king na king awe ndani ya roho yako. Enda kama king, share what you have with others. Kwena ndikuru yetu ya Kenya mimi nasema iko sawa, kwa sababu ule wendene kwate kuga na thoki, ule wendene kwate kwa uchumi buthoki, ule wendene kwa mbera ukomba mbeki ule wendene kale mbera utaenda mbali mbeki au ule wendene kwale kuiratia thorana na mother in law thingana. Don't waste your time, soma maandiko, meditate this word na Mungu awete otero uteto rumaga yuku nerere rwawe rutheri kintu kira tu stagerete nakio kwija kuithira ruteto tutithomaga ukitwendete kwirwa sana itumenyi na twitwe chance iwe kuga na wobe amatomo no kaura kintu kira kirio bari ajara tebuija ku ajagarura ni jagatwika jamega no tumandiko ija kuga I am with you. Oh, Jesu, aliamona ogwe, aliamona oni, imonete okojibo buinge sana. Kagitene kaka. Na inkwenda kualiria. Antu, kukurukira kuromba. Jesu kaumete kuromba. Wiriga kuromba ri, wiriga guchiata. Kinyabia kuria ri, kana otega okona inkinyite na ai asendi. Yankwire asendi uona matgono ja kuretaga, lakini ugeta mbere ya Murungu uciata bia kurea. Murungu nakweja inya yo Murungu wendene tigana na mwiri jojo eguru ite kumakani oroka uma na ngambate irio, lakini Murungu ndene na kunoretie. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndenda kuga atire kurubara berta wa Mary na Mary Magdalene patama miraculous kinya Jesu akothithirwa jara jonde athithirwa ari kwa Poto Pilato arathithirwa mbio batamotiganererie na naba ndenda kuga ke mothers niki kinya Jesu agwita athithirwa jonde athithirwe no barombaga bakauga itobu nande akakara untu kwe sabato bara rutha na bareta aramamu na ari amamirwe kikongoro nekire amamirwe kige negi kinene kimbirire negi kinene ba mamire kuthugania barori atiri akwaria umari kugakiari ba mamire tu mathugono jao je thugana iria Jesu. Bwana Yesu asifiwe. Ekuru baba ingi betha bagwatiri tenja atikira nkuire
nate bathithire mantu amathongi jaja tumaki ya kwangu irwa na kinya ugothugani nate bathithite mantu amathongi bokirire rukiriga tene na bagukira rukiriga tene batetire njara intheri. Bwana Yesu apewe sifa. Bathithire tumaguta tuthongi tukwera sana na riria betete barenda okwiria barona kiga kire ikitirwe kigwibe buono tubete beshuri ana lino gatwingiritiria ankwire kwa mwekuru winja lakini oria kiga keke mbere kwari iro kambingiritiria kyo nginyire Jesu neberetie kirungu Murungu neberetie malaika Murungu neberetie. Bwana Yesu apewe sifa. Na ura batimanire no bakiura na yabiuria baborire imbi bokunungunira babu agwe imbi okunungunira rukirwa na arua no menye nari ukire na ena matu arabera atiri mureka Murungu arabera no ura boguchwa na ale uri atinao we this season baraba gwirigira withira wikari nyene Jesu na mureka Murungu aba information that utithiro ria antu au. Bwana Yesu apewe sifa. Ketungukwira chikirinya ekurubara baratite kumwaka maguta marashi cha mathongi na jagoro nigithe nkuga I salute ladies ama wamama wote akika utirio igita baithe abaitijaniritie barokete gata itiro ukiba kiringa ime mugikwa urite jontu kurite bareta bakiringa ime bareta indi mathukano jona bakiwara na iria kununa atiri kiga kira no gatwitiro ikara mureka Murungu ratimanira barabera imbi bocio riria bioria atiri katiri igare Murungu iga ireberetwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa uchikirenya rukirwa narwa na wete na mbere kankwire kairi mutegeri ni bwega na tukenderea ntukwi wingi ndene tuna Yesu Kristo twa Roma ni bwega sana. Karibuni sana pale Budding Bush Church na Murungu abutethi na bonoki ndene tuna Yesu bro gitakorwa bro gita wita na mbere ndene tuna Yesu Kristo. Amen. I love you. Amen. 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 Hallelujah.